соати дастчагирӣ ба соати дасташ дуним сомон да экран ба назмия телевизор ба чеҳраҳои нағз чеҳраҳои шинохта бачаҳо ҳама диксияро кор фармитан ҳамаро сонда диксияро кор ба ман ҳам карда бачаҳо чеҳраҳои нағз камтар ханда кунед камтар ханда чӣ гап ҳаминам ханда шуда камдар офарин манам дидед дастаи борбадиён омадааст ҳазлу шӯхиҳои нав овардааст бо мо бошед камтар ханда кунед офрастамон. дар доираи дигар барномаҳои телевизиони тоҷикистон намоиши навбатии аз маҳзар то маҳзарро манзури шумо мегардонем. салом бинандагони иззатманд. меҳмони навбатии мо дастаи борбадиён аз донишкадаи давлатии фарҳанг ва санъати тоҷикистон ба номи мирзо турсунзода. хушомадед бачаҳо. имсол соли ҷавонон аст. дар радифи дигар чорабиниҳое ки бахшида мешавад ба соли ҷавонон барномаозмуни телевизионии маҳфили зарифон низ ба он бахшида шуда буд. шумо ҳамчун ҷавони даврони истиқлол гуфта метавонед ки ҳамин гуна чорабиниҳо барои баланд бардоштани завқи эҳҷодии шумо чӣ дода метавонад? ин иқдоми пешгирифтаи кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва вазорати фарҳанги ҷумҳурии тоҷикистон як иқдоми хуб аст ва барои истеъдодҳои ҷавонро рӯи саҳна овардан ва маҳорати онҳоро ба мардуми тоҷик нишон додан ин як иқдоми хуб аст ва дар паёми асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалии раҳмон соли 2017 соли ҷавонон эълон гардид ва мо ҷавонон аз ин иқдоми пешгирифтаи пешвои муаззами миллат хеле шод ҳастем ва мо кӯшиш мекунем ки фарҳанги асили мардуми тоҷикро дар арсаи ҷаҳонӣ муаррифӣ намоем. мо дар донишкада озмун ташкил кардем ва аз байни ҳамаи донишҷӯёне ки истеъдод доранд маҳорат доранд онҳоро ҷалб намуда ин барномаро тайёр кардем. мехостам дар мавриди ҳар як шарте ки дар низомномаи барномаозмуни телевизионии маҳфили зарифон ба қайд гирифта шудааст ва аз ҷониби шумо иҷро гардид дар саҳна доир ба оно шарҳу тавзеҳ гирифта бошем. хуб дар низомномаи барномаозмуни телевизионии маҳфили зарифон шарти аввал саломнома аст ва саломномаи шумо қобили диданӣ буд ва аз ҷониби мухлисонам хуб пазируфта шуда буд. мехостам дар мавриди ҳами шарҳу тавзеҳ гирифта бошем. саломи хуҷандию бадахшонию ва бо тарзи репу бо тарзи фалаки клубӣ яъне омӯзиш додем ба ҳамин гуна хостем ки саломномаи худро пешкаши тамошобин яъне пешкаши якамон намоем ба ҳамон гунае ки мегӯянд ки ақлҳоро ақлҳо ёрӣ диҳад дар раванди пешниҳод кардан ва 2 бору 3 бору 4 бор пешниҳоди раҳбарияти донишкада ва инчунин нафароне ки масалан моро роҳбарӣ мекарданд масалан ҳамчун коргардон ба мо ёрӣ мерасонданд ба он тағйиротҳои зиёд ворид карда шуд ва фикр мекунам ки то даврае ки саломномаи мо рӯи кор омад ва мавриди пешниҳод шуд як саломномаи комил шуд ва бисёр ҳам як чизи хуб баромад. масалан мо фикрҳо карда будем ки тарзҳои саломро мегузаронем. мисол ҳар хел тарзҳои саломи замонавӣ ҳаст. ин ки саломҳое ҳастанд ки варзишгар бо як шахси ноҷинс салом мекунад вай чӣ хел аст. мо аз ин лиҳоз фикру андеша карда будем ва хулоса бисёр чиҳоя сар гузаронидем ва ихтисор кардем ва билохир расидем ба ҳамин саломномае ки тавассути суруд яъне сурудҳои ҳамаи минтақаҳо кӯшиши беандозаи роҳбарияти донишкадаам дар назар буд чунки ҳар як тамринҳое ки мо мекардем оварда дар назди онҳо месупоридем ва онҳо ба ҳайси эксперт моро қабул мекарданд ва камбудиҳои моро мегуфтанд. ҳар он суханҳое ки мисол кӯчагӣ мешуд мегуфтанд ки мо донишкадаи фарҳанг ва санъат ҳастем бояд фарҳанг ва санъати ғании худро нишон диҳем ва мо тавассути насиҳатҳои устодон тавонистем ки худро дар ин маҳфил нишон диҳем. дар саволнома ман нақши сомониро бозӣ мекардам ва мехостам ки ҳарчанд ҳамин нақшро дар телевизион бубинам чун фурсат фаро расид вақте ки маҳфили зарифон дар рӯи экранҳои телевизор пахш гардид ва ман бениҳоят мунтазири ҳамин лаҳза будам ва чун ҳамин лаҳза оғоз гардид ва гуфтанд ки сомонии мо зур аст ва сомонӣ бо $,
وقتی جنگ خود رو اعلان کرد در همین لحظه میدونه چی شد وقتی که مثلا در تلویزیون یگان چیز رو تماشا میکنید که میگذرانند همین وقتی که نگاه کردم شد و گذشته همین لحظه تمام شد من نگاه کردم گفتم این جنگ خیلی در مدت یک لحظه به انجام رسید خیلی بود بعد تلفن گرفته و با دلار زنگ زدم نقش دلار رو خود شعباز جان سعید بازی میکردن بعد زنگ زدم گفتم الو شعباز چه کردی با خیلی هیچ چیز نه همین محفل ظریفان تماشا دارم با گفتن که حالی به من همین جنگ دلار سومونی انتظارم بگذره با زنگت میزنم. البته که پس صحنه این یک جایی هست که در روی صحنه اون رو دیدن ممکن نیست و همونایی که سرود سلامنامه سر میشد الکی ما بر اومدیم و تغییر لباس کردیم عوض کردن میبینم که الکی کمپوت ما تیار شده بر اومده است بچه کجا میری تو سر شده میگه ای واه من موندم تو کمزولچه کاندوکتوری پشتیم تو پرچم گرفتیم تو میبریم در روزمون کیم کی جدا ایمون هستن این حالتایی میشود که ما گم میکنیم حالتایی هست در تئاتر در صحنه ما از حالت میبریم و صنعتکار حقیقی هنرمند حقیقی همون است که خود رو در همه حالت اداره کرده میتواند و کار خود رو عمل خود رو کرده میتواند. کمدی ها خیلی بسیار بودند از بس که وقت و ساعتی ما کم بود ما کم مشق کرده بودیم پیش از برنامه маҳзар ما خواستیم که برآمده کنیم که تماشابین با پسند آید. اصلا سلام رو به طرز سرود پیشنهاد کردن نبود لیکن دیدی استادان و نظری استادان همین چیز رو روی کار آورد و به خاطر همین به طریق سرود پیشنهاد کردن سلامنامه کوشش زیاد صرف شد مخصوصا که مهراب جان بسیار تلاش کردن. از جان و دل با استادان سلام از جان و دل با دانشجویان سلام با دقت مسافرانی که از شهر دوشنبه به خوجند روانه هستند رسانیده می شود که قطار دوشنبه خوجند بعد از 5 دقیقه هر راه می براید. از مسافران خواهش کرده می شود که جایهای خود را اشغال نمایند. اینجا بیایید زود باشید اینجا بیایید ما در پایتخت جمع شده قیمت بود تیاره جان؟ ناگه کسی فریاد کرد خوجند است کاندوکتور اکی خورشید گفت تا با ما خب شوید این خوجند نه شهر نو
گیر جای ها رو از نو. شهری نگوید. آنا خوجندم، خوجندی دل پیسندم. خب شوید. خب. این خوجنده سمرقند. سمرقند؟ بله، سمرقندی مثل قند. ناگه کسی فریاد کرد. خوجندی دل پیسندم. چیست سازی دوستی؟ عکسی تپیدن های دل، آنچه دل میخواهد آن را بر زبان آورده. سلام از اهل صنعت، اهل فرهنگ. سلام اهل ایجاد است چون قند. جان سلام از دانشکده فرهنگ و صنعت و دانشگاه دولتی خوجنده. سلام. دل و جان با استادان سلام. دل و جان با دانشجویان سلام. سلام بر اکتاران و اعضای حکمان سلام به خوجند، سلام به هر یک نفر، سلام به هر گلدختر و به هر یک شهر مرد. سلام به نام صنعت و مردم خوجند. سلام به کل تاجیکستان. نرخی دلار در خوجان بالا رفته است. چیزیه؟ چیکار؟ چیکار؟ کنی این طرف گذر بای ما کردی برادره؟ چیکار؟ کدام نرخ؟ نرخی دلار قیمتش دست بگوید. در خوجان بالا رفته است. به اجازت من هیچ کس نرخ دلار رو بالا بردن نمیتواند. بله. نمیتواند. سامانه ما با قوت است. میبینه. البته. از امروز سر کرده نرخ دلار در تاجیکستان 0.0002 دیرم شد. همینشم زیادی و خیمهلش سامانی. دوام آل
برای این وطن تا هست دنیا به حق امام علی رحمان زنده بادا. زنده بادا. وقتی که تاجیکستان در خاک و خون نهان بود، مردم ز وحشت جنگ بی جا و بی مکان بود، پیر و جوان کشور لرزان ز بیم جان بود، سرسان و خانه ویران از دست جاهلان بود. تو آمدی به میدان ای پیشوای ملت، گشتی بر روز سختی مشکل کشای ملت. زور و توان ملت گردی در شپیوان، جانت به جان ملت ای قهرمان ملت. زور و توان ملت گردی در شپیوان، جانت به جان ملت ای قهرمان ملت ای پیشوای ملت. دقت با دقت مسافرانی که از شهر دوشنبه به خوجند روانه هستند رسانیده می شود که قطاره دوشنبه خوجند بعد از 5 دقیقه بر راه می براید. از مسافران خواهش کرده می شود که جایهای خود را اشغال نمایند. мақсад аз пешниҳод намудани суруди ҳаҷвӣ дар низомнома он аст ки мо тавониста бошем ҳаҷвро бо оҳанг, як оҳанги шӯхи зарифона барои мардум пешниҳод карда бошем ва дар радифи он ана ҳамун мақсаду маромҳо ва ана ҳамун ҳаёти донишҷӯёне ки асар мегузаронанд дар овони ҷавонӣ. хуб бигзор бо матнҳои ба он мувофиқ дар қолаби суруд пешниҳод карда бошанд. خب درباره سرود هجوی خود قصه کنید که غایش از کجا منشأ میگرفت؟ همون چیزی که در حیات هست، در زندگی هست، از همون کوتاه کار گرفتگی همون چیزی که در جامعه است همون چیز رو ما وای کردیم در روی صحنه گذاشتیم. شرط دومی برنامه از آن عبارت بود که سرودی هجوی رو در بر میگرفت و طوری که به همگان معلوم است ما از شرط‌های یکم و سوم و چهارم چند یعنی نمونه داشتیم، پیشنهاد نمودیم و از آنها یکیش را انتخاب نمودن، ولی از سرودی هجوی باشد فقط یک نمونه بود و آن هم اولین مرتبه روی کار آمد و او را زودتر قبول نمودند، زیرا در آن پیش از آن که ما صحنه رو سرود رو روی کار می آوردیم استادان به ما یعنی گفته گذاشتند که آن چیزی باید باشد که نه لهجوی نه کوچگی بسیار، آن چیزی باشد که امروز درد مردم را به بار آورد، آن چیزی باشد که در حقیقت آن را مردم قبول کرده تواند. و ما در یک جایگی با دوستان با استادان توانستیم این سرود را روی کار آوریم و البته از طرف دانشجویان نیز خوب یعنی نقش آفرین نمودند و برد ما در چی بود که من گمان میکنم که هر کس در آنجا نقشی خود را داشت و هیچ کس نمیگفت که من در آنجا نقشی اساسی را دارم و تو یعنی که دوم درجه. در اینجا این خیلی گپ نبود، به همین خاطر یکی برای دیگر کوشش میکرد و هر یکی در نزد یک دیگر بارها یعنی نقش‌های خود را میموندیم و میگفتیم که تو به ما ایراد گیر و استادا زود از احوال ما با خبر میشدن و ان همین سرودی هجوی نیز در مدت کوتاه ما پس از تمرین ها میرفتیم، البته راه وقتی که به خوابگاه میرفتیم مشاهده میکردیم بسیار از کامراهای نظارتی، چون در سرودی هجوی کامرای نظارتی گفته میشد و گایای راه یعنی که ناظران راه گفته میشد و بازار و با همراهی دخترها ما که در آنجا رولی یعنی
яъне савдогаронро иҷро мекардем, чанд маротиба ба бозор рафтем ва аз худи онҳо пурсон шудем ва аз дур низ мушоҳида мекардем ва албатта барои худ он як зарра ҳам ҳунару малакаи онҳоро тавонистем гирифта ки имрӯз рӯи кор орем. Зеро он чизе ки мо сохта агар бозӣ мекардем, устодони мо зуд пайхас мебуданд. Зеро донишкадаи мо донишкадаи ҳунарҳо аст ва мо яъне бурди мо дар чӣ буд ки мо кӯшиш мекардем ки табиӣ бозӣ кунем ва ҳар чизе ки устодо сари вақт эрод мегирифтанд, сари вақт аз ҷониби мо низ албатта машаққат мекашидем, заҳмат мекашидем ва зуд ислоҳ мешудем. Ана ҳамин буд ки суруди ҳаҷвии мо хуб қабул шуд ва аз тарафи аъзои ҳакамон низ баҳои баландро сазовор гашт. ман низ нақши муфаттишро бозӣ кардам ки муфаттиши ришвагир ва албатта мушкил буд барои он ки мо дар ҷудаи журналистӣ аслан мо таҳсил мекунем, лекин нақши актёриро бозӣ кардан мушкил аст. лекин то кадом андоза муваффақ шудем, инро бинанда медонаду ва худи аъзои ҳакамон. ҳунарманд дар як лаҳза метавонад ки тамоман дилаш хунук шавад ва дар як лаҳза метавонад ки худашро дар ҳамин саҳна қурбон кунад. ва буд лаҳзое ки масалан мо коллектив ҷамъ мешудем, баъд аз кор рафта менишастем, бо доири ҳамин мавзӯъ суҳбат мекардем. дуюм нақши ман ҳамин буд ки ман сихкабоб мефурӯхтам, савдо мекардам ва дар ҳамон ҷо сихкабобҳои дар ҳақиқат пухташуда оварда мондагӣ буд. вақте ки ман онҳоро шамол медодам, рости гап дилам моили ҳамонҳо буд ки гирифта хӯрам. ин маъноеро надорад ки ман саҳар хӯрок нахӯрда будам, не хӯрок хӯрда будаму чӣ мегӯяд, дилам моил ба шашликҳои хуҷандӣ буд. пас аз бузургии саҳна меистод баҳогузории аъзои ҳакамон. хуб, ҳамин таъсироти вақте ки баҳоро мегузоштанд пас аз иҷрои нақш, пас аз иҷрои шарт, хуб чӣ гуна қабул мекардед вақте ки баҳоро медидед? дар вақте ки мо ростигап дар рӯи саҳна дар суруди ҳаҷвиро мебозидем, вақте ки суруди ҳаҷвӣ тамом мешуд, ба мо зуд паси кулис мерафтему ҳаяҷонда мебудем ки чанд мегузоранд. мо аз худ ҳатто боварӣ надоштем ки ба кадом мисол баҳо мо сазоворем. баъд ногоҳ ки сазовори баҳои баланд гаштем, ин як хурсандие ки чхеле ки амин инсон аз баданаш ваш гуфта чизе мебарояда, ҳамқалӣ мешавем ки мо баҳои баланд сазовор гирифтем. ҳамқалӣ лаҳзаҳо буд, ҳамин гуна лаҳзаҳо дар қафои кулис буд ба мо ки баъд аз намоиши баромад вақте баҳои баланд мегирифтем, яъне дар суруди ҳаҷвӣ мо сазовори баҳои баланд гаштем. ин барои мо як вайб буд ки вақте аъзои ҳакамон баҳои моро гуфтанд, ростигап бачаҳо ҳама хурсанд шуданд, ҳамаш бай шуданд ки рӯҳам болида мегардад. рӯҳашон яъне як илҳом боз пайдо шудан мегирифт ки як илҳоми нав пайдо шудан мегирифтад ки боз кушода шудан мегирифтанд, бачаҳо ки кушода шудан мегирифтанд ки мо ҳаракат карда истодем, мо метавонем, мо бояд то ахир равем, яъне ки то зинаҳои баланд ҳамин барномаро мо барем. гуфта бачаҳо кӯшиш мекарданд. як омили дигар дар вақти иҷрои шартҳо дар барномаҳои телевизионии маҳфили зарифон ҳаст ки вақте ки донишҷӯёне ки шартҳоро иҷро мекунанд, аксарияти вақт ана ҳамин гуна ҳолатҳое ки шумо қайд карда гузаштед ба илҳом дода мешаванд, ба эҷод дода мешаванд. баъзан омилҳое мекунанд ки аз ана ҳамун сценария, аз ана ҳамун қолабе ки тамрин карда буданд омадан берун мебуранд, яъне ки чизи нав пайдо мешавад. ҳамин ҳолатҳо буд? ҳамин ҳолатҳо албатта буд. вақте дар саҳна рол бозӣ мекунӣ, бояд даруни ҳамун ролат бошӣ. ҳамун вайба вақте ки хандаҳо аз зал мешавад, қарсакҳо меояд ба гӯши ҳамун баромадкунанда, яъне одам як илҳоми нав ба худ, як эҳсосоти нав ба худ пайдо мекунад ки шояд аз ҳамин ҳаракатҳое ки аз роле ки вай дорад мумкин барояд ба он ҳолат ки боз якбора образ мегирад, яъне илҳом мегирад, якбора образ мегирад ки дигар корҳо мекунад, худаш ба писанд меояд ва бо бозии ҳамин ки бо бозии ҳунарманд тамошобинам як илҳоми нав аз ин мегирад ки чхел нағз рафта истода, қарсакҳои нав, мисол баъзиаш штокам кашидан, хеле нағз қабул кардан. як ҳолати аҷоиба пушти парда да меом ҳамин хел саросима декоратсиямон бисёри бад буд саҳнада ба ҳамагон маълум буд.
پس صحنه میبینم زنبر نیست. بچه زنبر کجا شد؟ نگاه میکنیم نیست. نگاه میکنیم در بالاش برادرای خوجندی شیشتیان. بچه خیزه نه صحنه رفته است. خیلی یک دو تاش دوید اومد کنزولچه را پوشاندن و گرفتیم صحنه برو اومدیم نگاه میکنیم بختاور نیست. بچه بختاور کجا شد؟ بقب بگی بریم. خیلی این حالتای هست که باید به احساسات و به هیجان داده نشه و از پای کار خود شوی. میگن اگر در بازی فوتبال بازیگری 12 این مخلصا باشد، در تئاتر هم همین خیلی تماشابین. در کدام وقت تماشابین با اکتور کمک کرده میتونه؟ در همون وقتی که هنرمند اگر تماشابین رو داشته تواند، دقتش رو به خودش جلب کرده تواند. اگر وقتی که همین کار هنرمند کرده توانیست، دوامی کار همین هنرمند رو تماشابین میبرند. پولی اندازه وای پولی برقو پولی او در روز استراحت کیسه کابو کیسه کابه وای پولا کامه این سوی را
شرط سوم از جانب شما در دو بحث پیشنهاد گردید. یعنی شروع شد از برنامه لذت تلویزیونی بوربدیان و ادامه کرد در قسمت دومی اون یک مهمون خارجی که از کشور دبی با کشور تاجیکستان همچون مهمان آمده است و از دیار ما تماشا میکنند. خب در هر دوی نقش ها سردار دسته بند بود. میخواستم از او پرسیده باشم که تا جایی که ما معلومات داریم انا همین پیشنهاد برنامه لذتی که شما پیشنهاد کردید در صحنه اونقدر فرصت طولانی تمرین نشده بود. خیلی نزدیک به روز برگزاری برنامه تولید شده است از جانب شما و اون نفری که اجرا میکردن. در روی همین قضیه البته این صحنه‌چه حجوی یعنی صحنه‌چه حجوی بوربدیان در این موضوع بود که این صحنه‌چه پادتکست گویم یعنی که درون خودش باز بسیار معنی‌های دیگر رو داشت. یعنی اینکه در این صحنه‌چه حجوی من میتوانم گفته که بسیار همون صنعت و فرهنگ مردم خوجند آوردگی است که من بیشتر همین تلویزیون تماشا میکنم. مردم خوجند اینقدر هنرمند هستند که حتی نه تنها در مثال چی در ششلیک و چی در پخت و پزوای اونها وقتی هنرمندهای کرنای نواز و موسیقیچی هایشان خیلی هنرمندهای نغز من خیلی صنعتی مردم خوجند رو دوست میدارم. اونها وقتی که همین دویره رو می نوازن دویره رو می پرتوین من در هیجان میمونم که چگونه اونها همین کار رو میکنن. دویره رو همخالی میکنن میکنن دویره رو میپرتن با دویره میاد با میگن من یعنی همون با صحنه‌چه شاورما دویره صنعتی خوجند رو نشون دادگی هستم. صنعتی خوجند رو با همون یعنی شاورما مثال با دویره رو اصلا اینگونه میکنم. من همین با صحنه‌چه شاورما هم که شاورما خوجندی نام داشت نام گرفته بود این صحنه‌چه حجبی صنعتی خوجند رو که خیلی وای است صنعتی خوجند رو با همین صحنه‌چه من صنعت دویره نوازی خود البته صنعتی دویره نوازیش رو معرفی نمودم. هم در جهت مثال شاورما در جهت شاورما وایها مثال خوراک‌های بولذت که دارن همه چیزاش من کم از جهت حجوی گفته مثال بعد تماشابین رسوندم و لیکن در پخت و پز در همه طرف مردم خوجند به نهایت مردم وای هستند صنعتی هستند. محفل ظریفان از طریق تلویزیون تاجیکستان پخش شد. در آن دسته بوربدیان از دانشکده فرهنگ و صنعت تاجیکستان به نام میرزا ترسونزاده شاطو اجرا میشد. اکثریت تماشابینانی که با ما دوستی دارند سوال میکردن که در شرط صحنه‌چه حجوی همون نفر وقتی که سرود میخوند با شیوه سوخته دو مصرع میخوند ولی حالتی بود که دو مصرع اجرا میشد و شما با نقش داده میشد. خب از من زیاد میپرسیدن که همین سرود خودش دو مصرع است یا اینکه اجرا کننده فراموش کرد در همین لحظه. همین حالت چی ماجرا دارد؟ میخواستم از شما شنیده باشم. البته من این سرود رو فراموش نکردم. من همین دو مصرع خودم خونده بودم وقتی که یعنی پارتنرم اینقدر آواز شیرین دارید میگوید پارتنرم البته که سرود هم خونده میتونه میگوید. بعد من میگردم میگم که ها اکوی ما خوجندی ها مادرزاد آوازمان شش مقام بمانند. در خانه چشمی تو یک آتشی سوزان است یا شعله میراسی از آتشی سوزان است تا کی مرا سوزانی یاری زنفشانی دردی مرا میدانی یاری زنفشانی تا کی مرا سوزونی یاری زرفشانی دردی مرا میدانی یاری زرفشانی چشمانی تو پر از گل رخساری تو پر از گل نیمی جگرم بیریا نیمی جگرم شد خام تا کی مرا سوزونی یاری زرفشانی دردی مرا میدانی یاری زرفشانی
تا کی مرا سوزونی ای یاری زرافشانی دردی مرا میدانی ای یاری زرافشانی. мехостам аз даста саволгузорӣ карда бошам ки ду нафаре ки дар нақши барномаи лаззат аз ҷониби дастаи борбадиён иҷро мекарданд, нигоҳу назари шумо чӣ буд ба ҳамкасбони худ? мо пеш аз ин саҳначаи ҳаҷвие ки омода карда будем ба устодон писанд наомаданд. баъд фурсат доданд ба мо донишҷӯё ки чӣ қадар фурсат буд? фақат соати 4 бегоҳ буд. маъқул накардан саҳначаи ҳаҷвии будагира. баъд саҳар гуфтанд мо аз шумо қабул мекунем саҳнаи ҳаҷвиро. шаб то соатҳои расо 11:30 дар донишкада дар симхонаи таълимӣ бо ҳамроҳии дӯстон кор кардем ва 4 саҳначаи ҳаҷвӣ омода сохтем ки тибқи низомнома 4 саҳнача 4-5 та тайёр кардем ки 10 дақиқа равад. баъд омадем дар донишкада, саҳар устодон омаданд, мо саҳначаи ҳаҷвиро пешниҳод кардем ва устодон аз ҳар як кадоми инаш мешавад инаш намешавад гирифтем, ҷидо карда монданд ва ҳамин ду саҳнаи ҳаҷвиро рохат доданд барои намоиш ва тағйиру иловаҳо карданд ва инҳоро сухан илова карда дароз карданд. дар саҳначаи ҳаҷвӣ метавонистем ки ҳамин шавармаи хуҷандиро гузорем тамом. аммо устодон ки қабул карданд аз тарафи роҳбарият иҷоза дода шуд ки ин як чизи нав аст ки дар саҳна пайдо шудааст. образе буд ки ман дӯст медоштам. ман ҳатто барои ҳамин образ либос харида будам ба худам ки дар хона ҳатто ман вай мекардам, либос ҳамин байтҳои арабиро мемондам, худ ба худ ҳамин рол вай мекардам, бозӣ мекардам, худам ҳайрон мемондам, ростига худам ба худам механдам дар хона вай мекардам. дар хонаам лек бошад, дар хона ҳеҷ кинед, худам танҳоям, худ ба худ бозӣ мекардам. мешумордам ки гумон мекардам ки ҳаминҷо вай ҳаст, ҳамин девола ҳамхалӣ карда мерафтам. бо деволро ҳамин тамошобин ҳис мекардам, бозӣ карда мерафтам. вақтҳои холигиамро худам ба ҳамин корҳо дода мешудаму зиқиамро бо ҳамин гуна мебаровардам. баъд ҳамин барномаи вай шуд, маҳзар шуд. ман хостам ки ҳамин саҳнаро як пешкаши устодон кунем ки пешкаши устодон намудем. устодон қабул намуданд, хеле нас қабул намуданд. бигзор дар барномаи маҳзар вай шавад, пешкаш шавад, ҳарчанд ки вақт кам аст. вақте ки барои саҳначаи ҳаҷвӣ 10 дақиқа вақт дода шудааст, аз тарафи роҳбарият ҳатто сухан шуд ки зиёдам шавад барои таби тамошобин волида гаштан, яъне ки хурсанд шудан. ҳарчанд ки вайам набошад, тамошобине ки дар толор нишастанд хурсанд мешаванд, хеле нағз қабул мекунанд. баъд мо тавонистем ки пешкаши тамошобинро гардонем меҳмон аз шаҳри Дубайро. дар он ҷо бо ҳамроҳи ризо муҳофиз будем. вақте ки дар донишкада меҳробҷон саҳначаи шавармаро бозӣ мекарданд, баъди саҳначаи шаварма ба гузариш ба саҳнаи шайхи араб, дар он ҷо либос ивазкунӣ хайр камтар мушкилӣ пеш омаду, лекин дар вақташ мешуданд. акун дар маҳфил бошад, дар филармония, акун мухлисон нишастааст, дуруст ҳаяҷон. вақте ки мо дар он ҷо муҳофиз ҳастем, вай резинкаи ҳамун шапкаи шайхро пӯшонда истодаем ва муҳаммад шариф баранда дар инҷа мегӯяд ки меҳроб бини абдулҳақ абдулмуталлиқ, яъне ки нашуда истодааста. мо равайро гӯ зудтар ягон номи дигарро гирифта истад, ман вай тайёртар шавам, омода шавам, яъне ки мо чӣ гӯям рафта ва микрофонро дошта истодааст. мероҷон ҳамин хел зудтар ман гуфтам набошад, ман муҳофизам, рафта як бор хабар мегирам, ба шуба буромадан гир майда. гуфтам ха зудтар рафтан гир. медавам он тараф, нигоҳ мекунам, юзо хат баро хел дер шуда истодааст. мега шайх барояд ба ман бароям, ман чӣ кунам дар инҷо.
على المرقدن يرى على التشريف المحزر إذا ربستان السعودي فمرد على الدشنبه وتاجيكستان السلام الخرسق على المتارق الشارك على التاجيكستان مغفرة الزبال المرة الذي قرأ على الحلاوة الشهر الأباد المرة تقنية أبلع تاجيكستان آزادی مرقدن يا ديمقراطي على المشترك الديدال آيلال رقيع فتيحة بهر قدردانی مهمانان با آنها تحفه های ملی تاجیکی تقدیم کرده می شود. مرحمت. مرتقن المفتون سعيد على المتارق المحزر الدعوة إذا ربستان السعودي على المرتقنة على إز جروهال الكسر جاي المخفية على $1,000,000 البدر كارول مرفقة نيها الردنا من يقرأه الحق الحق نظرف من اگر اهمیت دادگی باشد همون برآمدش از کلیس وقتی برآمدش به ابراز به نیست شیخ برای چی من بیناستی نمیدونم کمتر در خفای کلیس لباس های هم مثل کمتر باشه به تویفت هم مثل در گنرال پراگون من اوزود وقتی برنده اعلان میکرد میبرامدم همون حتی رول بعد دادگی بودم همین وقتی که وای شیخ ارا میفتم میبرامدم روز کردم اوهای وقتی که تو کمتر دیر شد من لباسام رو پوشیدن نتوانستم اسپید نکردم این اذیتی که همونجا قفای کلیس به کدام لباسم رسیده شیمام بود چیزام بود گمشدگی بود بعد یافتم تو وای کردم که یعنی از اولی برآمدم بعد به حالت در آمدم اون چیز گپ زدن گیر دقت بیننده رو جلب کن من گفتم آخه چی گپ زنم بعداً چون باید یکم چیز حرف زد و بیننده رو جلب کرد من گفتم که شیخ میلیاردر حالا در حال آماده باشی قرار دارد وای دلارهای خود رو جمع کرده ایستاده است
вай мехоҳад ки масалан тӯҳфа биёрад барои аъзои ҳакамон, барои кулли масалан нафароне ки ҷо баромад мекунанд. ҳамин хел хушбахтона тавонистем ки аз уҳдаи ҳамин барои бинандаро аз даст надиҳем. вақте ки барномаозмон баргузор гардид, дар он барнома як хештабори мо дар он ҷо ҳузур доштанд. вақте ки баромадро медиданд, маро шинохта набуданд, маро намешинохтанд. яъне ман духтур шудам, милиса шудам, гаӣ шудам ва ҳоказо. аз аввал қариб то ба охир дар нақшҳои кӯтоҳам ки бошад будем ва маро нашинохтанд. вақте ки дар телевизион мебинанд, дар ҳама нақшҳо намешиносанд. ва вақте ки ҳамин нақши шайхи араб мешад, мо дар он ҷо нақши занҳои араба мебозидем. ҳамон лаҳзае ки мо рӯймол аз сар мегирем, ҳамон ҷо бо крупни план омадагӣ муайяни бад шудагӣ да. вақте ки мо мебинанд и дар инҷа иштирок доштааст. ва вақте ки деҳа рафтам, ҳама мебинад, мегӯянд ягон нақши дигар набуд ки ҳамин нақша бозидӣ. ман гуфтам хай эҷодкор набояд аз офаридани нақш тарсад. ассалому алайкум тамошобинони иззатманд. инак барномаи лаззат аст, мустақиман пешкаши шумо аз телевизиони борбадиён. имрӯз мо қарор дорем дар яке аз ошхонаҳои бозори панҷшанбеи шаҳри хуҷанд ва меҳмони имрӯзаи мо ҳастанд сарошпази бозори панҷшанбеи шаҳри хуҷанд акои абдурозиқ маҳмарозиқ. хоб акои маҳмарозиқ, гуфта медодед ки барои тамошобинони имрӯзаи мо шумо кадом намуди хӯрокро омода месозед? аввал ман сониш ба саломи дуруни бепарони худро тамоми мардуми тоҷик ба сониш ба мерасонам. ана сониш ба ман гуфтам ки имрӯз як шаврмаи хуҷандча шавад. акои маҳмарозиқ, хоҳиш мекунам ҳар он нафароне ки мехоҳанд шаурмаи хуҷандиро пухтанашро омӯзанд, пас дафтар ва қаламҳои худро гирифта дар назди экранҳо бо мо бошанд. хуш? акай маҳмарозиқ, хуш, ман назорат дорам сониш ба ҳамун зилетои мо ҳамаш назди телевизор ба шишта бошанд ё на? омода шуда? пештар шнида. ана сониш ба ман сар мекунам. ана ман то омадани телевизион сониш ба ман ҳама золlara гирифтагӣ, ҳама тунук кардагӣ, фақат сониш ба тунук карда мондан дар кор тамом. ҳамин ман золlara ҳозир титипит мекунам ман. акои маҳмарозиқ, хуш, маҳсулотҳои дохили шаурмаро гуфта медодед то ки тамошобинони мо ба худашон қайд карда мемонданд. маҳсулотҳои дарунии шаурмаи мо зиёда аз 2 дона қанд, 200 грамм шакар, камтар марги муш, баъд камтар фери, баъд дихлафос каме куш карда мешавад, каме сода ва каме порошок. ҳатман. акои маҳмарозиқ, ин марги муш, дихлафос, ин ба саломатии инсон зарар надорад? яке сода биде дар шумо амраки. инсони ба вақте инсон истеъмол карданаш мумкин, ҳамин даруни инсониро, хуҷайраҳоро, микробҳоро ҳамаро шушта зада бароварданаш мумкин. марҳамат. хуш, ман омада чунон ки ман гуфтам сониш ба, хуш, ман аз чӣ сар мекунем? ман аз ола гирифтагӣ будам сониш ба. аз мурчи ки аз худо раҳмати бувам мондагӣ буд. ман ҳамина камтар пошида. ана шумо, ман тамошобинони иззатманд, ман ҳамин мурчи сониш ба сираши шумо мегӯям, шумо ҳатман дафтарҳоятон банависед. ин кас ин мурч сониш ба аз худурахмати бувам мондагӣ, ин секреташ ҳамин ки пупанак задагӣ ҳам бошад, маъзаш шаурмаро бақувват карданаш мумкин. тариқҳои зиёда гузарондагӣ. хуш, каме мурч сониш ба, ана баъд аз пиёзи кунни. хуш, ман аз сониш ба ман кода мегирам, кода ман ҳамту. хуш, ҳамту реза кара. акои маҳмарозиқ баромада рафтед? хоҳиш мекунам. ман сониш ба ҳамчунон ки реза кардам, ман пиёзҳоро сониш ба ман ҳамту ҷамъ карда болои шаурмо мепешонам. ман ҳамту мепешонам. дастори моҳир доред акай ана кун сар мекунем. ман ҳамту ман вай карда, дастҳои ман равған карда, лабҳои заволаро ман ҳамту туну карданам мумкин. ман ҳамту ба шумо кӯмак лозим нест акай маҳмарозиқ? ман ҳамту сониш ба ташвиш накашда, ман сониш ба ҳамаш худам мекунам. ман ҳамту
من هم تو سانیش با من هم تو کاره من هم تو کاره من هم تو زد من هم شاسانی من هم تو سانیش با آفرین اکای محمرازی آفرین من هم تو سانیش با من هم چرکی باشه بعد من هم تو من سانیش من هم تو سانیش با اکای محمرازی بله اینقدر خوشرو میپرده انا سانیش با این زالر رساندن اش ممکن حاضر ما کوشش میکنیم که همین زالر رو رسانیم من هم تو سانیش با کجا بابا باید رسیداست من هم تو کرده من هم تو قبیده من هم آفرین اکای محمرازی آفرین کنم بوی کشد نرسیده است محمرازی بازی زوالا نرسیده است کمی دیگر تو بخور درس بگیر من هم تو سایبه من هم تو کجا بابا من هم تو رفت من هم سایبه من هم تو کجا بابا من هم سایبه رسیده است اکای محمرازی بله از زوالا رو گوید فرای داخل ویرس از سایبه خودش میفراد انا آمد من سایبه من هم تو سایبه زوالا تیار شد سلامت باشید اکای محمرازی دستتان در رو نبینم خب محصولات های داخلی شاورما خوش تماشا بینید عزتمند محصولات های درونه زیاده ما میتونیم نوبت گوشت بله و تماشابینان ما کدام نمودی گوشت و کدام نمودی گوشت حیوان رو توصیه میدید خوش این سکریتش من میفهمم من از گوشتی گاوی هندوستانی انا سانیش به از فیل انا سانیش به از خرگوش انا همون آمورته کرده پریپره رو همش مختصر همش مونده الرش کرده تکده بروا مرحبا خوش من سوالش میکنم من از همین ایباد میکنم من گوشت من هم تو کرده کمی نمک دستتون رد رو خوش انا شما دستتون رو روغن کنید انا همچنان روغن کرده انا لبکش مالید من هم تو کدام لبشه لب شاورما یا انا هم تو مالیده من هم تو پرتوید نشد سوال خیلی نکنید تو ناخی لبش روی کنید انا هم تو انا اکنون از نو من هم تو مالیده انا لبش پرتوید من هم تو من یاد گرفتید تو نستانیش به شما همه دستی من هم درد رو نبینم خوش انا هم تو کرده شاورمای ما تیار دخوفکا پخته میمونیم آفرین اکای محمرازی گپ میزنید صدایتان همچنان شیرین که به فکرم سرود هم خونده میتوانید این اکو طبیعتا ما خوجندی ها مادرزاد آواز ما شش مقام مانند حاضر 4 مصرع برای تماشابینان تلویزیونی باربدیان البته چشمانی تو پر از گل رخساری تو پر از گل نیمی جگرم بیریا نیمی جگرم شد خام چی من هم تو کردم من چی انا تیار شد من سانش با من هم تو شاور من باشه حس کنید تا شما بوش من هم تو سانش من شاور تیار شد من کمتر بوی مرگی موش میآید بای ارامتش نرسید اینجا به این سخت این پختگی برای این بلغل که لازم انا سانش به مرحمت کنید تا چشیدن ممکن؟ البته مازش گویتان مازش تماشابینان گرامی قدر حتما در خانه های خود چونی شاورمای خوجندی رو تیار کنید مغزش بنهایت زود تماشابینان عزت من با برنامه لذت بیماند با چنین رسیدهایی که من گفتم در خاندان هر یکتان تیار نموده با همین مزه استماع کنید با برنامه لذت باشید سلامت باشید دسته که با شما رقابت میکرد قوازمایی میکرد دسته بود که در بازی های برنامه‌های تلویزیونی محفل ظریفان تجربه خوب هم داشتن گروهی ظریف هم بودن در برابر شما خب
шумо аз онҳо чиро интизор будед? ҳар як саволе ки мо доштем барои мағлуб нашидан ҳар як кадоми вай се варианти худашро дошт. Се варианти посух. бале. ҳарчанд вай мисол ма дар саволнома вақте ки шиштим гирия кардам ки бародари моро чӣ гуна бояд ором кард. фотима маро ба тариқи алла маро хаб дорон. аммо ман агар вай алла мегуфт ман хаб намекардам. ин рафиқи моро бо ягон восита ором намоянд. شمایم شم قربت پارتofte برافتمی من بوام جنگ میکنم бештараш тариқи этюд буду, масалан бозидани нақши ҳайвоне ё ки паррандаи дигару дигар. ин махсусан ба он хотир буд ки донишкадаи мо донишкадаи ҳунар аст ва мо бояд ана ҳамон ба тариқи ҳунар ба тариқи истеъдод мо бояд ё ки якум саволи мо ки фаҳми мусиқӣ яъни мусиқӣ чиро ифода мекунад. дар донишкадаи мо шӯъбаҳои мусиқии омӯзгорӣ ҳастанд, мусиқии халқӣ дигар ҳастанд. албатта кадрҳои хуби соҳаи фарҳанг, соҳаи мусиқиро тарбият мекунанд. мо бояд ҳамин ҷанбаҳоро ба инобат мегирифтем. ба ҳамин хотир устодон гуфтанд ки бештар ана ҳамин ҷанбада такя кунед, ба ҳамин васила мо бояд саволҳоро пешниҳод кунем. саволномаое ки тайёр кардем ва аввал махфӣ буд. аввал то ҳамин як рӯз мондан махфӣ буд. аз гурӯҳ ягон кас намедонид, танҳо як кас. ва вақте ки шаб шуд, мо саҳар баромад дорем ва мо ҷамъ шудем, маслиҳат кардем, фалон чиз мешавад. шарти интиҳоӣ дар барномазмуни телевизионии маҳфили зарифон ин тақлид аст. хоб сардори дастаи шумо аз иҷрои якчанд нави тақлид баромада тавонист якчанд нафарро тақлид кард. хоб ана ҳамин маҳорати тақлид кардан дар шумо чӣ гуна ӯҳдабарӯй мешавад? ростига бози гӯям бовариятон намеояд, ман ҳамин чизҳоро ростига дар калаам доштам, яъне ки ин маводи ман буд. баъд ин ҳамон вай шуд ки боз ҳамон гапамро такрор мегӯям, ин ҳамон сабаб шуд ки хуҷандиҳо ба қувватан гуфтанд. хуҷандиҳо ба қувватан гуфт. ира ман аз студентое ки дар берун буд шунида будам, хуҷандиҳо ба қувватан. баъд ман гуфтам ки хуҷандиҳо ба қувват бошанд, яке мисол пурқувват бошанд биёянд, мисол санъат қити рақобат доштанд. гуфта ҳамин сабаб шуд ки санъат чӣ хеле ки мегӯяд пешвои миллат ҷаноби олӣ муҳтарам эмомалӣ раҳмон, санъат ҳастии миллат аст. ба ҳамин хотир ман як фикр кардам ки санъат набояд бой диҳад. ба ҳамин хотир ман хостам ки ҳамин чизҳоро пешниҳод кунам. дар ҳамин маҳфили зарифон боварӣ доштам ки писанд ояд ҳам ба аъзои ҳакамон, ҳам ба тамошобинон. баъд ҳамин вайҳоро тақлид кардам. ман ҳамин ҳофизое ки гӯш мекардам, дӯст медоштам, ҳарчанд ки ба худам писанд омад, ман боварӣ комил доштам ва ба тамошобин ҳам ва ба аъзои ҳакамон ҳам писанд омад. агар шумо мушоҳида карда бошед, фестивали умумиҷаҳонии евровидение ки дар тӯли як сол як маротиба баргузор мегардад, онро тақлид карда бошем ва дар он ҷо нақши ману муҳаммадшариф ровиён буданд ки ман ба забони тоҷикӣ ровигӣ мекардаму ин кас бошад бо забони англисӣ.
و وقتی که من همین چیز رو به من خنده آور بود که وقتی که من آغاز میکردم محمد شریف چنان آغاز میکرد که مثلا ladies gentlemen همین خیلی میگفت که من با تشویش اومدم. من گمان میکردم که من در میدانی یعنی بازیایی که هستند که تن به تن یعنی باکس اشتراک کرده ایستادم و خود رو در اونجا یگان اشتراکچی گمان میکردم که حاضر در دستانی من همون پرچتکی ها هست و حاضر من با بازی میبرایم و بسیار خنده آور بود. البته اگر شما مشاهده کرده باشید در آنجا تقلیدها از سراینده های مشهور از ستاره های مشهور جهان بودند، در برابر آن از تاجیکان خودمان بیشتر، ولی در آنجا سایر عالمی وحوش نیست وجود داشت. با من تعلیم میدادن که اول اینها رو میآموزی بعد خاراکتری انسان رو در صحنه پیدا کرده میتونی. من راستیگه به سبب که وقت تنگ بودن در آنجا من 6 یا 7 نمود من زیادتر از 12 نمودی حیوان رو تقلید میکنم و به سبب وقت تنگ بودن من همه قدر تقلید کردم و به نهایت از دستگیری استادان من به نهایت شد است. تقلید از نگاره خالوا را داشتم. وقتی استادان به من پیشنهاد کردند که تو از عهده این میبرایی، من نیز این را قبول کردم. وقتی که ما در وقت تمرین این نظامنامه و مکتوب به ما اومد ما علاقه در تشویش افتادیم و وقتی که قرعه پرتابی شد وقتی با دانشگاه خوجند رقابتچی افتادیم ما همه کسا از استادان سر کرده تا همه این دسته تشویش داشتیم که آنها هم پرقوت هم تیاری خوب دیده ایستادند. همین خیلی اوضاع هم گپ ها اومد و از سر و لباس آغاز کرده و از خود همین دسته از سر و لباس تا خوراک تا همه اون رکویزیت هایی که در صحنه استفاده می بردند بر دوش ما بود و ما کوشش میکردیم سری وقت بیاریم و تامین نماییم. و در مسئله و وقتی که بهاگذاری میگفتند استادان اگر خالی کم موندن یا که دل مونده نشوید برای که چپک های قرصک های تماشابین رو بینید. در آینده مقصد داریم که باز از این دم خوبترک تیاری بینیم و باز رقابت خود را که با کدام دانشگاهی که ما رقابت میکنیم زیادتر تیاری بینیم و باز صحنه های نو صحنه های خوب رو روی صحنه بیاریم. سلام خانمان و جنابان. Good day, lady and gentlemen. باری نخست در تاجیکستانی صاحب استقلال ما فستیوال بین المللی یورویدنی برگزار می‌گردد. It's the first time Eurovision in Tajikistan. تحت کفکوبی‌های شما ستاره‌های مشهور جهان را به صحنه دعوت می‌کنیم. Now coming to stage popular singers from different countries. به صحنه دعوت می‌کنیم ستاره استرادای تاجیکستان نیگارا خالوا. Variety performer actors Tajik Nigara Khalova. شهر خالی، جاده خالی، کوچه خالی، خانه خالی، جام خالی، سفره خالی، ساغر و پیمان خالی. وای از دنیا که یار از یار میترسد، غنچه های تشنه از گلزار میترسد، عاشق از آوازه دیدار میترسد، پنجه خمیاگران از دار میترسد، شه سوار از جاده هموار میترسد، این طبیب از دیدنی بیمار میترسد. به صحنه دعوت میکنیم ستاره مشهور جهان را از انگلیا گیدی مارکه.
Very popular singer from England, Geddy Market. I see me promise I'm at you now. Ta-da-ta-da. I see you now. Are you singing now? Ta-da-ta-da. Thank you very much. سراینده درخشان تاجیکستان میرعلی دوستیف. The superstar from Tajikistan, Mirali Dostoyev. سازی ما نوا دارد، حرفی ما صدا دارد، خاک راهنما دارد، صلح ما لوا دارد، خاک راهنما دارد، صلح ما لوا دارد. ملتی به فرهنگن هم دل و هم آهنگن، همینگین و تاج پاسداری آورنگن. ملتی به فرهنگن هم دل و هم آهنگن، همینگین و تاج پاسداری آورنگن. خاک راهنما دارد، صلح ما لوا دارد، خاک راهنما دارد، صلح ما لوا دارد، خاک راهنما دارد، صلح ما لوا دارد. ستاره های مشهور بالیوود راج کپور و خیما مالینی. Very popular star from India, Raj Kapoor and Khema Malina. मेरा दिल हो गया मेरा मेरा तुम जाने परवाना हूँ जब से मेरा दिल के है परवाना मुँह असल बदल मेरे कम मेरे जाने या करो तुमसे रपा है परवाना हूँ के तुमसे जरवाना मुँह असल बदल मेरे मरहा हा 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 तुमसे मेरा प्यारा है जिंदगी है जब से दिल हो गया हूँ. سایری عالمی وحوش. At this time you look and any animals. آهای بلبلیان و
و خانوما بوریان از افغانستان. Mr. from Afghanistan, Bulbulyan and Mrs. Buryan. گفتم دلی به قرار دارم چی کنم، یک یار در دیار دارم چی کنم. تو نلنا کوکی که آسان بود، دل رو بدهی بیار آسان بود. ای ناله کنم درد تو بمارم کرد، روزگار دی به پیشی اغیارم کرد. شهروند نیگریا که در تاجیکستان شهرتیار گشته است به صحنه دعوت میکنیم. سخید. Now come to stage from Nigeria, بدیلو دیده ما رنجیده چشمی انشین به مثالی تو کسی ندیده ای پری رویم ای موی کش رویم وصف نازک بدنیت اما جا بگویم دکتری تاجیک تو دل نوازی دل من میبری بازی بازی سیامویو ککل درازی دل من میبری بازی بازی دکتری تاجیک تو دل نوازی دل من میبری بازی بازی سیامویو ککلک درازی دل من میبری بازی بازی. ستاره جوان، خوش صدا، خوش سیما از تاجیکستان، نازیه کرامت الله. Opera singer from Tajikistan, Nazia Karamatullah. باور نمیکنم که مرا دوست داشتی، گلهای محبت رهیغم کشتی. خب که سری سری سرم از جفای تو، خب که به خدا نبودم زبی تو. عشقی مرا میانی مردمون پهنه که خب که صنعت تاجیکستان نیگینا راوپوا. Very popular singer from Tajikistan, Nigina Raupova. بعد را انتظارم تو بیا به خانه من، بعد را انتظارم تو بیا به خانه من. طاقت دوری ندارم یاری پر بهانه من. تو نصیب کارم بازای پیز بهارم، دلی ساده شده عاشق چی کنم چاره ندارم. خوب بعد بدامیش مگریفتار شدم، خوب بعد بدامیش مگریفتار شدم. بغم و رنج و بلا شب و روز خار شدم، زار شدم. سراینده ای که از خوردی تا حال روی صحنه است و مشهور جهان گشته است، از امریکا جاستین بیبر. Justin Bieber. Thank you so much. Are you ready, guys? Okay, do this. My mama don't like you, she likes everyone. And I never liked to admit that I was wrong. I was suffocating if my job didn't see what's going on. But no, I know I'm better sleeping on my own. Cause if you like the way you look that much, oh baby, you should go and love yourself. Thank you.
در فستیوال امروزه ما میمون ها از آفریقا تشریف آوردن. مرحبا. In our program come many monkey in Africa. هنرمندان مشهور ایران زمین از فیلم یوسف و زلیخا. Very popular actors in Iran cinema, Yusuf and Zulaykha. سلام درود به برایان خود را به بانو زلیخا می‌رسانم. آیا بانو زلیخا سلام مرا میپذیرد؟ ضرورت ندارد. ببینم بفهمم که کاهنان معبد آمده چی خبر خوش آورده بهر بانو زلیخا. بانو زلیخا، یک خبری خوش بهر بانوی بزرگ دارم. بفهمم. در مصر دانشکده صنعت با دانشگاه خوجند رقابت بین هم احضا کرده. رقابت؟ چرا که من الحال میدانم، چرا که منو دعوت نکردم؟ چگونه رقابت هست؟ رقابت ایجادی. رقابت ایجادی است بانو زلیخا. میخواستم بهر بانو بگویم که کدام که از این گروه ها بای داده و در آتش آمون پرتافته شود. نه 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 نه، این کارا نکنن. تو دیوانه شدی مگر چون حرفا میزنی؟ من اجازه نمیدم. به هر دو گروه ها پدرکه کرده و با خنده های نفس ایشازشان کرده. من میخواستم الان یوسف من آنجاست. میخواستم دیدار یوسف را ببینم. آنجا که محضر است یوسف من در آنجاست. با کتیوار برسانن که تخت من آماده کنن که من به محضر میروم بوی یوسف را حس میکنم. بانو زلیخا، من در باره چهر میزنم، شما در باره یک گوسفندچران. نه، وای گوسفندچران نیست، وای طلا هست، وای نقره من است. میخوام در محضر باشم، تخت من آماده کنن. بانو زلیخا، نفس نمیخوام دیگه تو را بشنوم. نمیخوام، تخت من را آماده کنن. باشد. اینک تفتی کهکوبی های شما سرانده های مشهور جهان را بار دیگر به صحنه دعوت میکنیم. Now coming to stage popular singers from different countries.
дастаи шумо имконият дорад ки ба даври дуюм рохат гирифта бошад. хуб тамошобиноне ки дастаи шуморо мухлисӣ мекунанд, ҳунари шуморо то андозаи қадр мекунанд. хуб аз шумо дар даври дуюм чиро интизор шаванд? дар даври дуюм саҳнаҳои нав, тақлидҳои нав ва чизҳои пуршавқу як маводҳои наве ки диққатҷалбкунанда бошад мунтазир бошанд аз дастаи борбадиён. умедвор ҳастем ки дар даври дуюм боз вомехӯрем, боз рӯи саҳна ҳунару маҳорати шуморо тамошо мекунем. тамошобинони иззатманд, дастаи борбадиён аз донишкадаи давлатии фарҳанг ва санъати тоҷикистон ба номи мирзо тӯфиқзода меҳмони намоиши аз маҳзар то маҳзар буданд. дигар барномаҳои телевизиони тоҷикистон идома дорад. пирӯз бошед.